I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u četvrtu epizodu Clash Royale na mom kanalu. Naravno, postao sam Arena 6. Sad igram Friendly Battle sa mojim bratom. Naravno, pozdrav za Markeza. Ne! Ja sam crko. Naravno, gledali ste ovdje epizodu prvu kad sam izgubio od brata. Nema ništa. Ne! Ja sam crko! Bacio mi rage. To! Haha. Ne! Imamo publiku. To je Markez, ne gleda naravno. Ja sam prso. Moj brat igra naravno u trening, moj brat je iz trening kampa, nije mogao do bolje arene. Šalim se ljudi, nije arena 6 bio arena 7. To! Ne! Ne! Ražbi! O ljudi, radi mi zezanja. Ne! Nisam ih to htio da uradim. To! Nemam šta da bacim! Sad sam bacio. Dobro sam igrao. Trudio sam se. Žuli sam. Naravno, žuli sam. Ne! Crko sam. Maraka na sever. Ne. Ne dam! Ne! Da pojačamo zvuk. Mislim da ćemo 3 partije, nemam pojma. Sad ja izazivam njega, Royal PKB. Treći kilogavački bat. Trebao sam da skupim gašće pa da bacim. Jednu pobedicu, a ne protiv njega, nego protiv drugih ljudi. Ovo je jako. Oh!
Da sam ubacio red, on nije znao gdje se nalazi. On nije znao gdje se nalazi. Tu ga je cijepom tamo ovdje. Dobro, on je pokuda jedna stvar. Snižni kako mi gaša na drug master. U smartu gdje sam u master. Ja sam pršao! Da dobacim neku oči. Ne. Sada! Kako volim. Sad samo reći. Ne! Gol! Ukloni pobjedi! Mislim da nisam pobjedio. Moram noći nisam. Vidio to. Tu da nemo spacija. I svima da vam ne koristi. Izgubio sam! Ne! Izgubio sam! I još jedna partija i bit će kraj. Čekaj, ne prihvaj! Ajde, šalji! On je izgubio! Bez partija! Kako se je kako je ovo? Ja nisam obratio pažnju. Mora jedna pažnja. Veoma loše. I to! Kako se voli! Ne reši rezultat.